मछली पकड़ने के लिए आ रहा हूँ सभी को। एक्चुअली मेरे पास जो लोग फ्रेंड थे तो लोग पूरा हिंदी पता है, आसामी उसको आता नहीं, इसलिए मैं हिंदी में शुरू कर रहा हूँ। सभी वीडियो एंड तक देखो। ये देखो किसे आ रहा है एंड में, देखो इधर तो किसे आ रहा है, मेरा स्टाफ लोग है, ये भी स्टाफ है। इधर सुनील कुमार जी, इधर कर्नाटक का लोकल लड़का है वो। আহি বৰ্তমান পাই গৈছে, ওচৰ পাইছোঁহি আৰু বেছি সময় নাই আৰু পাইছোঁ। চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো, স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। নমস্কাৰ, কিমান দিনৰ মূৰত আজি নতুন ভিডিঅ' আছে। মাই ফাৰ্ষ্ট ব্লগ হয়, মোৰ নতুন ব্লগ হয়। চাব এই লোকেশ্যন, যিখিনি এৰিয়াত আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান। ধুনীয়া পৰিৱেশ, কিমানৰ লগৰ বন্ধুবিলাক আছে, সকলোবিলাক আছে। কি ধুনীয়া সেউজীয়া মনোৰম ঠাই, কি ধুনীয়া। চাওক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ধুনীয়া, আজি বহুত কষ্ট কৰি আহিছোঁ এই জেগাত। চাব আপোনালোকে সকলোৱে। চাওক লগৰবিলাক আছে, ফটোশ্বুট চলি আছে, ফটোশ্বুট চলি আছে। চাহতে ফটোশ্বুট চলি আছে। বাইক ইয়াতে ষ্টেণ্ড কৰি থৈছোঁ। চাব লোকেশ্যনটো বহুত ভালে লাগিছে বৰ্তমান। চাব পুৰা বৰা লোকেশ্যন হয়, চাব কেনেকুৱা হয়। লগৰ ফ্ৰেণ্ডসকলে সকলো আহিছে। सर क्या हो गया, क्या हो गया बोलिए थोड़ा। इसको एक्चुअली आसामीज है, बंगाली आता है। इसको हिंदी में बोल रहा हूँ मैं, इसलिए मैं आसामीज इतना थोड़ा कम आता है। मछली पकड़ रहा है, देखो কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা। ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। আকৌ বোলা কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা। ভাল লাগিছে। আজি কি হ'ব, আহি থাকোঁতে মোৰ লগৰ বন্ধু এজনক লগ পালোঁ। নামটো কি কৈ দিয়াচোন তোমাৰ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম সুভাষ বসুমতাৰী। ঠিক আছে, তোমাৰ কি ইউটিউব চেনেল আছে নেকি। নাই, হা আছে, এইটো ব্লগ কৰি দিলোঁ। ব্লগ কৰি দিলা, ঠিক আছে। মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই তেখেতসকলে কেনেকুৱা হয় কমেণ্ট কৰি জনাই মোক। আৰু এতিয়া মই নাম শুনিয়ে আছোঁ তেখেতসকলক। কি আছিলে, লীলা বসুমতাৰী। লীলা বসুমতাৰীৰ লগত আহিছিলোঁ, ভাল বন্ধুৰ হয়। চাব, এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগ হয়। চাব সকলোৱে ব্লগ হিচাপে। লোকেশ্যনটো চাওক, ধুনীয়া লোকেশ্যন হয়। আকৌ এবাৰ পূৰা দেখুৱাই দিছোঁ। क्या है, कौन सा मछली, ये कावे माछ। कौन सा नाम पता नहीं यार। इधर क्या कौन सा माछ है बोलो, कौन सा मछली। तुमको पता नहीं है, को माछ। ಇಲಾಖೆ ಇದನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹನ್ನೊಂದು ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ. ಬಾಯ್ಲಿ ಸರಿ, ಬಾಯ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು. ಬಾಯ್ಲಿ ಕಡಲ್, ಬಾಯ್ಲಿ 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 ಪಕಡ ಸರ್. ಏನೋ ಏಕೆ ಏಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಯಾರು ಬಾಯ್ಲಿ ಹೋಗ ಪುಲಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದು, ಯಾಕೋ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೋ ಮೀನು ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ मछली पकड़ दिया। ಇಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಾಕಿರ್ತಾ ಇದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಯ್ತು ನಾ ಬಿಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಲ್ಲ सर। सही बोला यार, थोड़ा ट्राई करने का बोला। গাড়ী নোযোৱা হৈ পৰিছে। চাওক গাড়ী ফচি গৈছে, কি কৰিবা এতিয়া। কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া, গাড়ী ধুব লাগিব। অনুভৱ কেনেকুৱা কোৱা, কেনেকুৱা লাগিছে। কি ধুনীয়া লোকেশ্যন, পূৰা গাঁৱলীয়া জেগাত আহিছোঁ। বেংগলোৰ হয়, এনেকুৱা জেগা মই আজিলৈকে দেখাই পোৱা নাই। কি কৰিব।
যাওক ক'ত যাব এতিয়া? ক'ত যাব? এতিয়া ঘৰত যাম, ঘৰত যাম আৰু হা আৰু ঘৰত যাম এতিয়া। এতিয়া যাব? যাবই লাগে। হা বেলেগ জেগাত যাম বুলি কৈ আছে দেখোন। বেলেগ জেগা ক'ত? বেলেগ জেগা নাই, যাম যাম বুলি কৈ আছে। নালাগে। হা ক'ত যাব? যাম কোনফালে? এইফালে এইফালে এইফালে। ঠিক আছে, জেগাটো ডাঙৰ হয়, ধুনীয়া হয় আৰু অঁ হা আৰু কিবা ক'ব? আৰু কি ক'ম?